Voilà, musidɓe wonɓe siiwude assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗon. Assalamu aleykum. Halayno mi holliri on ni musidɓe feno sayɗo siɗon siiwude Mariam Touré ɗon jarna ɗon weltana Mouradou moƴƴuru. Halay c'est pas encore fini, nous continuons de faire le live. Donc tout à l'heure je vous disais que j'ai reçu un montant de 100 000 francs de nos francs guinéens. Allô? Assalamu alaikum. Ok, on a dîné. Inde monde kon no? Gasi on jaram albarka nan. Amin. Merci mes amours. Nous avons obtenu alors un montant de 1 129 000. Un montant de Assalamu alaikum. Allô? Wow. Ok, musibe nan. Musibe à part 1100 000 motanti yadi wonbe ben extérieur. Assalamu alaikum. Allô? On jarama. Tomate. Na? Musibe à part on bourre mo 100 000 motanti yadi do woni 1 129 000. Alors je viens de voir aussi un montant de la part de frère Mamadouba des États-Unis d'Amérique qui nous envoie un montant de 205 000. 205 000. Frère Mamadouba des États-Unis d'Amérique. Alors je bien montant de... Excusez-moi. Frère Mamadouba 205 000. Je vois aussi Ahmed Diallo de l'Italie 46 000. Mohamed Italie 46 000. Musibe hunde fanda me de welti moƴƴe non albarka buy. Continuons de sauver la vie. Assalamu alaikum. Ah. Tanasite. Quoi? Tu vas bien? Je veux bien, oui. C'est où en Guinée ici? C'est qui, s'il vous plaît? Comme vous êtes vu votre photo à Facebook avec son numéro. Ah, désolé, c'est la journaliste, monsieur. Je suis en pleine émission. Je réalise une émission pour sauver la vie du papa Nani. Merci bien. Oui. Au revoir. Musibe wonbe si vous des assistance humanitaire d'urgence à nokku kala ka wonti ɗon. Hara joni heɓi un montant de 1 380 000. 1 380 000. Alhamdulillah rabbil alamin musibe ala ko frère Mamadou États-Unis addani 205 000. Mohamed Italie addani Mohamed Italie addani 46 000. Hara woni 1 380 000. Assalamu alaikum. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va.
allez bien? Bien, oui. Non, mais toi, ça fait plus de 3 jours, 4 jours, moi je t'appelle, tu prends le téléphone. C'est pas facile. Quand quelqu'un t'appelle, C'est qui, s'il vous plaît, monsieur? Mais il faut l'écouter. C'est qui, s'il vous plaît? C'est monsieur Diakité. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez bien? Je veux bien, moi. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Attends, j'ai reçu votre numéro à travers de Facebook là. C'est vrai pour laquelle je vous ai appelé. Vous êtes en train de parler avec la journaliste. Et maintenant, où je vous parle, je suis en pleine émission, monsieur. En pleine émission? C'est Fatma Binda Dialloka. Je dis que vous parlez avec la journaliste. Et maintenant que vous me parlez, je suis en émission, monsieur. Comprenez ce que je dis, d'accord? Wow. 1 380 000 obtenus pour sauver la vie de notre papa qui est alité Agnès Din, monsieur. Donc, vous pouvez aussi participer sur le 629 88 43 94. Encore une fois de plus. Faut nous mettre en aïe goto yek guitare ka émission de musibe. Le 629 88 43 84. C'est du goto on a patient. Tout le monde fait, vous appelez à la fois, vous écrivez pourquoi on ne répond pas pendant qu'on travaille. Hein? Pendant qu'on travaille. En tout cas, vous avez le 629 88 43 94. Nous avons besoin d'un montant de 10 millions de nos francs guinéens. Et nous venons d'obtenir au total un montant de 1 380 000 tout de suite ce matin dans ce live-là. Donc, c'est vrai possible d'obtenir ce montant pour sauver la vie de notre papa qui est alité maintenant là, mesdames, messieurs. Donc, partagez-moi le live, partagez le direct. Tellement que le Guinéen est mauvais. Regardez le message d'un autre Guinéen. Que le papa la faisait quoi? Lorsqu'il était jeune. Merci frère de l'avoir répondu. Mon frère, il faut bien analyser avant de parler. Tu crois que c'est tout le monde que Allah donne la chance d'avoir de l'argent ou bien être patron dans le monde? Tu as bien répondu. Le papa que vous voyez en dimanche, s'il avait les moyens, il n'allait pas venir nous demander de l'aide. Si quelqu'un avait décidé de l'assister, il n'allait pas courir pour demander de l'aide. C'est ce que j'ai dit. Si vous ne pouvez pas, tu sais, si vous ne pouvez pas respecter quelqu'un au moins, allô? Oui? Nah. Fight ben. Konto ondo. On yoti labe. Si vous n'avez pas un numéro SMS, on y a un autre domo. On y est, si vous n'avez pas un message numéro. On va avoir un numéro en kadi. On a de l'onnani. Vous allez voir en tout cas l'émission encore, puisque nous avons libéré notre sœur de Koundara là. Elle est déjà arrivée à l'abbé. Vous allez voir l'émission là. C'est pour vous dire que l'ONG ne dort pas. L'ONG est en train de travailler avec ses partenaires. Mais vu que nous avons beaucoup de choses à publier, donc nous publions les choses en fait, nous publions les choses petit à petit pour vous prouver que oui, nous travaillons, mais c'est petit à petit que nous faisons les choses. La femme de Koundara, celle qui est voilée, celle qui a des enfants qui étaient venus chez nous, nous l'avons libérée.
puisque nous l'avons assistée en fonction des moyens que nous avons. Donc maintenant où je vous parle, c'est elle qui vient de m'appeler tout à l'heure, elle est arrivée à l'abbé. Elle se retourne au village. Et si tout va très bien, si on se libère ces jours-ci ici, nous allons partir à Kundala pour la première fois, juste à cause d'elle, pour voir où elle habite et pourquoi pas réaliser quelques activités à Kundara. Les choses, ça fonctionne petit à petit, mes amours. On ne se presse pas. Nous le faisons petit à petit. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Inde mo nota me honto. Manjana kono ni faale mo. Voilà, ko importance mo be murundo ko mi fala honde tanti barama. Edo jenti. Ah, c'est un premier la sera de marita parce que ko yuti sera. Kono fala do. Ah, ko mi ko jibinande da bola. Ko akuna mi bira woni fotta. Na? Min bira woni fotta e farmi ango. Kono waji. On bi fala yo walli dala ka babila ndara e on bi modeno. Ko pijiri di subina. Gogo mi yatta be ngonge bi pambe. Mi hayka yummange nene goto ɓerde maɗum mi hayka ɓe gonge wiɓɓe men yetta yumman e nene goto ɓerde kon no woni sombo ɗum ɗo wala ko woni sombo ɗum ɗo ɗiɗuɓi ɗo fof tawi pottal ala tentini hakkude ɓe gonge e yumman kono ña situation no woniri noon wata darade goto maɓɓe ko hakkunange allah on ko nomi wawata wuulude par ce que simi daranike ɓe gon wiyete milan darani ɓe gon hayke yumma simi daranike yumma ko wiyete milan darani yumma hayke ɓe gon ara mo kala milan sukki yeren mum on tentini e ɓay mawɗo ma ko mawɗo ma kono woniri donc yummange ɓe go a woni fotta jono warini duuɓi tati ɓe wondano kongoto ɓe gano takko a ngaare manjan maintenant nden ko ɓe gawno kon takko a ngaare souvent birangen no dayla wiyala ŋa joni ɓa ƴetti ɓe ngo maɗa joni wota noddan téléphone ɓe noddalan ɓe yenna ɓe huuɗa ko wonni men ko kuddi toon moyen ɗuɗiralan ko jooma rewɓe ɗiɗo ɓe wiya ko obligatoirement mami waɗanaɓe minni minni nene minni mi salaka o waɗande hande simi heeɓi ko ɗuuɗi hande nini simi heeɓi ko mi hetto waɗande kono yumma jara simi waɗande goɗɗo kono a tanke ko pertimo heɓude ko simi yalti mi golli mi heɓa komin saggina wurere men defa wona min ɗum woni ɓiɗɗo moɗon mila wonde nde wemi wure ɗo min neraɗo handira yumminde seeɗa min mi añanaɗe on waɗan ko fof kono andite ko sa on woni fewdatiore min andite fewno mi wonno heɓude no gabammi jombude tawi alamo mi waɗana sina ono kono ɗum ɗon la woreɗa waɗi prête kono ɗon la wona waɗi prête fi muɗum min nayo yaltimi ɗo de traite on hajuji mon ɗi kono hande andite mi woni père de famille la mare rewɓe ɗiɗo ɓiɓɓe tato ñamoɓe mini mumman ko ɗon ga janam woni e hoore maintenant toujours defanka on tan noon nen kay somi noddinayi goto maɓe mi expliquaniɓe joni fi programme o ɓeyna joni ɓe yewtide e birano hande e balle ɗo ka sakkitorunoɗe ɗoɗe ni ñande wiyete e juuɗe ɗon kin ɓe noddilam ɓeyla o mamadou aliou min o hande noon fima e wiye ka ɓernde am few pinni e o alors Dilo jenti chéri, vas-y. Min o fima e wi ka ɓernde am few min e o wota miije fi an mi ala miijade fima mi anda mi mara wiyeteɗo mamadou aliou mi ala tefde fima si maayi wota wulla si maayi mi alama wullude wota addi hakkille hay e an wota addina dépense hay pus ɗo woli noon e ma haraji ɗo woni ha belanni min mi ani o lanni woni min anin noon foppo ko firum wona fi fo so hande ɓe miijiri tutta e maɓe noddela ɓe yewtelanni min min na hay fuyi woni min
tay waɗo nde ñande ɓe nuddira wolola ɗum tawi mi uddina ɓe min ni ɓe joni ɓi ɓamɓe no yaade julde gon kamaɓe ɓe wulli ɓe faalayi gon tawindamaɓe ɓe mini ɓiɓaɓe no faala miɗa faala ɓiɓɓaɓe yaw juuloya kamaɓe min ɓammi maramo en wulliya juulugo komi jooma ɓe murena mari sa ɓe to mawɓaɓe no to naniɗen ɗum mi yarata mais donc si ɓiɓɓaɓe yehi joni ɓe yi ɓen no min hara ɓe ni fii kadi ɓeyɗa noon wo ɓiɓɓaɓe yahata kamaɓɓe to ɓe mara place ɓiɓɓaɓe min ni yeeyi awa tamere waɗi ɗum no même pas 10 jours ɓe nodila kay ɓe yewtila ɗum o min na minodi jayiraɓe men fof mi yewti ɓe o yanko damola centre jooɗi o yanko ma centre jooɗi ɓeyno kay mi tigani en noddiɓe wolaniɓe so ɓe nodila ɓe wolana min ñawade si e koppi téléphone mi fanti mi noddi baɓe gam mi expliquani ɓe ɓeyno wo ko min waɗi fo min wona hon womi ala haja wuɗe tammitade mbiɗan ka dépense ko fi ɓe ɓurande to mi kippi mi ala kippude fi dépense birago min e baba min ante hannde mi woni père de famille min yono tigi no sutti dépense ko woni konge hoora min hannde ni nge ɓe ɓura wonde orano fof si min wannare ɓe ala waɗana wode jumma noon si min wannare ɓe no woni waɗanede ɓe ɗonde min ɓiɓɓe ñalo meɗen o min ɓiɓɓe jeɗɗo meɗen no ka min jeetato ɓe ɓiɓɓe jeetato meɗen ɗo si min wannare ɓe ɓeyɗa waɗanayi ɓe ka mon frère ɗo en feƴƴude ɗo mi rectifie taw seeɗa par ce que en gasa ko hoolare waɗi han si nodduɗa lan ka hoolare de wallahi alhamdulillah wetimɗa noddi on kono en wala jeppi allah ta jikke ɗen bono amina andi haala koye soɓɓuɗu jaabete wala ko ɗum mi noddiro yo wandi to lafi abbolan alannani yewtere mane kono mi jaabotoma gokku tun ni wawa biro ma no mari ɓiɓɓe njelo biro no mari ɓiɓɓe jeɗɗo ma jeetatto ɓe mari jombaɓe tato min woɓe moon ɓe ɗiɗo ko tawango no laɓe emi min jeɗɗo e tawi koye goro e ɗiɗo miññiraɓe am kono noon biro ma heeɓi ɓen ɗon ne min ɓiɓɓe jeɗɗo ay noon ɓen ɓiɓɓe jeɗɗo ɗon ɓe biro ma heeɓi si jaaja ma waɗaniɓe a henndotako ki barki si koto ma mo labi o waɗaniɓe a henndotako ki barki ɓen ɓiɓɓe jeɗɗo ɓe heeɓi ɗon mo bee ko toyi wo ko ɗum woni hettude nani non innuɗa mi rectifie tun ko andi haala koye suɓɓuni jaabete innuɗa biro ma no mari ɓiɓɓe jeɗɗo anñiɗa mari ɓeygure sa waɗanali ɓen ɗo ngala ko waɗana ɓe a wata yeggutu hay hombode waɗani nene ma jaara si a ɗaɓɓali barki yumma maɗa ka ɓe wuuri selli ɗo ko hakkude ñi Allah ko to ñande ɓe feƴƴini yo Allah woɗɗi a ninsay ko hari waɗana nene ma hay si a ala nani awa feƴƴen ɗon kadi miɗo jenti hay sa justifiaki feƴƴen joni explique lanni to explication ma woni nodi ɓeŋam men yewtiri wona noon ɓeŋa tiiɗan kawno ɓeɓe men yewtiri wona noon minni ɓe awa mini joni mini pay koy ko yala yaade pay koy ko yilti joni ɗum pay ko gamma fof ko wonno yaari ka nenela muɗum o par ce que nenela makko o tawi woɓɓe no Dakar ɓe no ari koko ɗum paɓe min wonɗo yaar to onno yeeyi tan ɓawtino muɗum o ɓay nemaɓe noon min yewtiɓe yewtirande yewtere ɗon hande kay ma pilla wane ñande tawi mila huuri ma pilla moƴƴam jaajam mi expliquani ɓe par ce que tawi meƴani meɗa waɗna programme fi onno mate julde ma ɓe yo yo yaltine ka pisa jaajam wi o naɓomo ka village so
musidɓe wolɓe sivude assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗon. Assalamu alaikum. Non, c'est bon, mais yo, c'est pas grave. Ma wali no ma pilla mota kabiro ngabiro me mabbe ngala yo de telephone bi no de telephone be de crojata ma sta be de croji ande ko men tumbe kupa biroma daro shuba ngadu dum no adu ta shuba de minoti be credit wobe ona de minoti be telephone wobe shimire croji be wi ko baba Osmani ma shibe bipira minoti tiwe mi yabe no la mi ko pa no mi no ditabe mi nyamata credit mabbe ko mi nabani be joni nyamata credit mabbe be na dun ko baba Osman min na baba Osmani ko mun badal be na ye ko baba Osman min na baba Osmani ko mun badal be na ye na mi no ni na ko pare ko pa pelo mana ba woni no wari no ande bale do mi mi be ngwa njoni mawro mai be ngwa to go sono to mi mi be ngwa mawro mi ne mo pa ko fo ya ka village ko ya anta ko bira so ti ta ko bira ne simana ko no me fa mu tre kadi mi no di jaja mi wola re mi ni be ngwa no yade be ngwa kama ko jipporo ita bay bira ka village woni jaja kasaro mi be ngwa no jippore kama ko siweti be me kan ko be ngwa be yete taxi mi obane be taxi be ya 50,000 ya ka village jaja no wasibenga ya ka village tonne wo wo bay bira ge be ma fota wa so ya tonne wo be gaira ta halaka min jona sibengurande yaare to woni wa sibengurande yaar tonne wo min nyaw no de be amen ka hollire no min jono go fo moro hawti on hadila ko satto so yimi min be ngurande yaw han tonne ko fiyonu ko fi Joseph Famotira o wi mo be ngurande foppu mi dogi o mi ari gaade wona buttu wona lanto wona buttu wona langa min are mi anda ko no mi wari don bena beni ndeta sibe ya to min nyaw no de nga min mo joni o yar ka mabbe to yo no ina problem ka wono ne tanti biran siyani ko no sattude ya to biran siyani suvan kame ko yenno golla huda wakatante mila wadde ko mi mabbe me fija men jala ya pas de problème ko nyande min be ala wo ara dum ara hay fusi wadanati ko kudi ande kay wonde mi bena be anda ko no wadi mabbe min nene min acce yenno gomme huda acce yenno golla huda min mi yalta gila be mi yango to ay ne man mi la yangi buri fo min nyando nyande ko ngikka hanti min hunde jokka men sina koko wondo yenude hudo ona no yawete ko no ko yenude hudo min ko no dum wona ni den tungol min ko barki metti da budo wona kutti min sita foppu no yala na rebi mo be yo Allah ferto arsike haba tata yo Allah wadi barke mo do wono ko kuddu wonno me yobi ne bimbi min ara dum do no ma pilla nyando go wallahi billahi tanti bimbi subaka e 6 heures min agimmi hakkunde Allah tanti e shurma go musulmati e rodi lambe inda bay woni be bippila habiroke mimi mi yapeli di minoti tile neni aya mini wala bonima alla wadi imani de fima boni fima harkike ala no ma hore ko be mola do da ambelani milani be mini ne kon mu kadi wani wa be anda min no nganda wo yi surma du yani min wona no surma du yani minabi mbudi minni yo nyappe yo sunu tippe fi mudu ko mbudi landi wala minabi mbudi ko nu kadi ono bimbinene ko hoyre dungi e kutu wono me yo binde wallahi tadi kala ko mi sifani no hakkunde Allah tandi ko mi sifado amiron kam ene ta ko mi sifani on to don ko woni faale mo yande ko mi wondo ko ngemu wallahi billahi kono woni faale mon joni faala yandi ko yon walla hakkunde mi mabbe kono mi daarirta fi mudu kono waawirta gase do wallirono non la wadi ko nene bidbe donc kono wondar donc kono waawta gasude mudu wo walliro lanu ko modde ko buri moddu inda ko robe njelo jombuda ko rewbe dido mi jombi mon frère ala jawdi ala feere ko nu natan day jombodi do
wala on jombodi o kay ko addaminatane ɗum non ko sabu maɓɓe kadi ɓa waɗe kamɓe waɗaɓe ala fuɗɗe min toñi joni ami jomba e goɗɗo ko waɗa takko maɓɓe mi jombi on noon kay tawi pottaki hiɓɓi kamɓe on noon ɓe ala fottude kamɓe ogaɓe ala fottude min o gasara ko ga wonɓe wadde ko boni on noon waɗataɓe ko boni joni noon kamɓe ko fi debbo ma hombo woni haalde fimu ɓenna ko fi debbo ma hombo e maɓɓe si debbo an gara noon ko mi accu ɗum few min seeɗa few maɗo min e maɓɓe min wontidata mini ɓe min o waɗa ala goɗɗum o yawaki on tawde an o yawaki o mi huɓɓitaka o yawi o hono mo wimo yawi o so wolaniɗa min o mi régla probléme on wiyaɗa toni joni mi accirno o wolditataɗa fiigere si yani wi o ɗo wolani ɓe gon no yawila mi tefani fimu mi landaki minna min mi anda kono mi gerritan mini ɓe ma feeta noon han so yawo o mini ɓe ma feeta han so yawo wo kamɓe a tanke ɓe wawi debbo ɓe yiltidira hara ɓe yiltira mo no ɓe faalira wo ɓe jombanela min nene min altanala avantage am min mon frère ka goɗɗo mbiɗa faala debbo min altanala avantage mum ɗum mon frère na nene ma no doit yiltindirde ɓeygu ma waɗa kala ko faala awa an ka ɓiɗɗo maɓɓe ka biro ma yiltinirtama waɗa ko faala yiltirala no waɗa koɓe faala awa an kadi a waɗa ɓeygu ma ko faalla ka si nene ma ni yiltinira ɓeygu ma si ɓeygu ma no hiɗuma ko yeddata on kayno walaɓe noon kay yeddude mi faala tun explique angol ma hunde wotere ɓay Allah tawi a heeɓi courage an oddila lan taƴƴini ko hoolare waɗi ha sinoddu ala donc attendez d'abord donc so yi mi heeɓi courage jentagol ma ko par ce que a yewti fi yumma ma ko fi yumma probléme o fof ko ɗon woni awa nde ma pillan kay moƴƴa joni gogoto ɓiɗɗo heɓata gonga yeeso mawɓe makko ɓe mi ɗaɓɓa kay gonga yeeso maɓɓe kay woni komin mari gonga woni na min mari gonga mi ɗaɓɓa gonga min kono moƴƴira hakkude amin e yumma an e famiyawo ɓe ngurande min ko ɗum noon mi faala do tangini yanta ko pellet Allah waɗa e barke ma par ce que a heeɓi courage noddugol lan a faalaka luttugol wona mo ala mawɓe hiɗa seedi e hoɓɓe goo fawotoɓe e ɓeygu maɓɓe sela nene mum e bemmum e ɓeygure mum ɗen fof jokka ni tun aduna awa komi faalama hollude mon frère a bonni a bonni moƴƴano si tawi woni a heɓay feere ɓiɓɓe maɗa ɓen ko vacance ne ɓeygu ma an ko wonɗa ɗo yoɓan ɓeygu ma paasi ɓe yaha ƴetta otowal jokka ɗon ma yaado hara a noddali biro ma dey hara a noddali biro ma few yaadon hanka suudu mon ka biro ma woni ɗon siɗa faala hunde wota yowɓe yowtugol ma ka tande biro ma anye ɓeygu ma waɗon ado piitagol ka leydi nangon koyɗe yumma mon ɗen si ɓiɗɗo tolintike yeeso nene makko heɓata barki si tawi woni ɓiɗɗo heeɓi jawdi so ala barki o duncata hay e hunde saɗa mari barki ɗa mari duwa a walla e julɓe ɓen Allah walla ma fonta lawol ma ngal ɓuri ɓiɗɗo maɗɗo jawdi mon frère si ɓeygu ma miɗo kondani ɓeygu ma ala no gayni ɓeygu ma ala probléme kono ɓeygu ma no mari probléme andi fiyon ɗum min komi wonɗo ni ko exemple mi wonuma jonnude nene modiyan ala mo innali ɓe hiɓe ñaaɗi kono nene modiyan min e maɓɓe gundoji amen ɗin nene modiyan komin yewta kon komin nafidiri kon
ɗum ala hakkude maɓɓe kamɓe Mody et pourtant kamɓe jibini Mody mi ndasi ɗon faamude mi fami yewtanne ko ɓeygu maɗa hanuma yiltugol e laawigol ina andi gorko yewta e kongudi o andata ko honto o heɓoto gila mi jombaami ɗo tabiti ka dewgal an anda ko seede gila mi jombaami mi jaki dugugol yalta acca ɓiɓɓe aɓɓe si tawi woni mi seedida ɓe Moodya ko piiwu ngotum pet wawatan mi sendude e Moodya ko ñande nene Moodya inni fulasi a selali Mariam huɗete kuddini a seedata aduna e lakara nden ñande mi acca mi walata ka suudu Moodya mi ɗette pijanni mi doga mi yalta mi laɓɓa ko mi woni reya par ce que seɗa hiɗi Moody ma a laɓɓantamo kuddi mi anda seɗa faltade si nene Moody ma huɗi Moody ma jurol ma an ko honno ɓiɓɓe ma ɗe wata jango sattay andi ɓiɗɗo si bonni nene yo kanko heɓoto nene yo si bonni ɓiɗɗo ko kanko heɓoto au lieu de ça maintenant ɗettuki san otowal mi wi yaha hanka nene ma jara waloɗa nanga koyɗe yumma ma ɗen waloɗa ka leydi ɓeygu ma ado piitade ka leydi o inna nene min tuubi min wattata aduna kala ko anduɗon min bonni o accane Allah accanon ɓe nene si nene andali yurmede ɓiɗɗo hare ko ɓiɗɗo woni andinali nene ko yurmata kañum ɓiɗɗo on nene ƴakkata ko hay tuftata ɓiɗɗo mi anda siɗa falti ko mi wonma sifanade kongoy si a heɓi sonnajo hiirowoma 20 000 francs o andintinama nene alaɗo nene no ka fulawa ɗette 10 000 naɓano nene mana ɓe 20 000 jiɗi mi muññoto haray Allah hokkima sonnajo hara wona sonnajo dayfa dey worɓe gonon ɓe sikkay ko komo yagal andi menen sonnaɓe hiɗuɓe ɓen ɓe gure Moody munden hiɗi ɓe hiɗani ɓe innay menen komin komo ko hasi ko worɓe ɓen anditantame kono ɓayi haray Allah no suti haray no ɓuuri e moƴƴude mi torike ma mi jeejima koto no noddirɗalan ni komi mingirama ko joli no gasa hiɗe wawi miɗo wawi wonde mingirama ko joli anye Moodya wonon gore komi yotta kon Moodya mi womba e yewtude fimu seke mi yewtuno Moodya mi yewti Moodya mi wi situation mi faala yo ɓaɗo yumma makko han ɓe ɓaɗoniri han mi hantay joni ɓe yewtay komi anda min alhamdulillah rabbil alamina awa hunde lawaki ɓettuɓe waɗu si tawi woni a yetubago mawɗo maɗa woni mawɗo ma wi joni komin tubantama sawa ha joni mon frère ha joni a décidali ha joni a décidali waɗu komin numa kon kon to waɗi kam on joni accu famodire mon frère ñande iwata nden ka maman jana nden ñande mi way ɗo fotten dabola mi fodima ɗum ɗo a jaɓi mi accita e golle an nden fo mi yaha han dabola fotten ka yummama mi ɗettiray nene mawa nene an jara hande kadi hunde bonata kono mi torike ma mi jeejima dogu kisan ɗetta ɓe ngure ma nden kuɗum yaha hanka nene ma jara piitoɗa ka leydi tubanaɓe si ɓenni a natta inna nene mi jaɓi anye ɓiɓɓe ma ɓe wonon ka yaasi ko nene ma jara arata ɗetta ma ɗetta ɓiɓɓe ma ɓe ayiya ɓe ɗettira ɓiɗɗo ma goto nanande a jaɓi ɓeygu ma hiɗɗo ma on ko ɓeygu ma wallowoma dowma duwa nene ma no wawi wonde ñande no wona jinna wona pigi ɗin 19 no mi andintinde hunde wotere ɗo ñande gore mi wanno émission mi holli ɗo yimɓe ɓen debbo gono ka meɗen ɗo o nene Moody makko ko feetuɓe gorko on hersidi e yumma mum gorko on dogi yalti few acci ka galle ko debbo on dogi yeyi ɗetto e yummiraɓɓen jeka haɗi yummiraɓɓen ɓe aray ka famille debbo on okkorɓe ɓe ñaama o anda ko nene Moody makko ko ɓayi o humpitiki o letti yummiraɓe o change ɓe o honni ɓe ka suudu
ka chambre makko ko jomba non ko wayi don meuble ji makko di o yalti kanko e modi makko o inni si tawi woni ko nene modi makko o dankorto be aduna o dankorobe lakara gorko on dogi yalti modi makko dogi yalti few ko debbo on detti yummiraɓe artiri ɓe ka galle looti ɓe change ɓe detti conci mundi fof sonni yummiraɓe conci waɗi ɓe ka meuble ji makko ka climo won non ka suudu makko o yalti ka galle o woni e chambre go modi makko dogi e hande mi nani inde modi makko artino nebi modi makko artino ko saddono wo bandi sadi awasi bengu mano hiduma inna nam bengu ma jiyomo mamu dududo hala inna nam bengu ma jiyo dududo hala innimo yo mapo kisango doga kisango ettama o naba maka nene maada o tuba na yumma mako kanko wallata ma hebatuwa ɓiɗɗo debbo arano ka galle ko debbo muññintinowo modi makko ɗoftotoɗo wona sunture ɓiɓɓe makko ɓe kala waɗa barke maɓɓe hiɗa nande mi falete ya teppumamu wona mbanugolore a landoɗa ɓiɓɓe nena mama ɓen inna mama bari ko hombo woni ɓeygu ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗo fula camara ala mo anda fiya mo yiya landanali kono mo ala mo nanali fiya ko fi honɗum ko jiggol ngol mi mananigol esiraɓe mi wawata golletiɗude ko ɗum ko billahi wallahi simi ɗetti fi esiraɓe adna allah fo si photo fimo dandi fi on ɗum mi darata comportement gorko mi darata piji ko gorko wattalam mi darata ko ɗum gorko watta mawɓe am ɓe ko min darata ko enɗan wonɗan ɗan hakkude amin e yummiraɓe mi andita si modi ya waɗanali nene makko si o waɗanilan taw si ɓiɓɓe am ɓe waɗanaylan janggo mi anda siɗa faltade mi ɗalete mi ɗaynatama himɓe boy sikkay komen komo wona komo yagal hey kwan si a domali duwa hande jango ɓiɓɓe maɓe ɓe wata to wande ma ko billahi wallahi yo aduna on ko waylulli kulli hiɗanande si ɓeygu ma wallali ma wawata heɓude duwa neniraɓe ɓe nawlay si ɓe nawlima ko ɓeygu ma ɗoftoto ko ɓeygu ma yurminta innanam ɓeygu ma miɗo faalayo men yewtu men tinda ko tiiɗi mi yewta mo piji dan so teddini ɗin piji komi yewtimo ko billahi o mapato ko hawri ka dewgal makko ɗanande mi noddan men yewta mi yewtira mo ɓay hay ko jajirawa ma ko miñirawa mi yewta mo fi yo andu ko honno ka dewgal tabitirte ko billahi wallahi mon frère mi ƴalete mi ɗaynatama mo ka village ka awa e hore ko woni kon ka village ƴettu ɓiɓɓe ma ɓen doga tawoya ɓeygu ma yawnka nene ma jara ɓeygu ma no bonna ko no tuuba ko bonna an ko nene ma jara ɓeygu ma sino hiɗuma aljanna maɗa onka koyɗe biro ma woni o wallete ɗoftagol sabu jiggol ngol ngol maral mangol o wallete towgol duwaji ɗin ka nene ma jara kodi gorko si heɓay barki allah waɗay barke makko o ɗoftoto nene makko mi torike ma mi jeejima si temedere waɗani nene ma sa waɗanali biro mara no mankan ma mo be ko toyi wo ko ɗum hettata mo be ko toyi wo ko ɗum hettata himɓe boy sikka e fo ko en komoɓe kono wona komo yagal dey fi allah mi torike ma mi jeejima yurmi yummama wota ñaamu nene ma ñamali nani hiɗa seeda e ɓeygu ma hande janggo heɓa debbo go jomba kono a heɓata nene go aduna wan hene ala yurmi yummama si a heɓi 100 francs wota ɗalu hay e goto e maɓɓe noddu ɓeygu ma ara non innama chéri hande ko ɗi ɗon mbuuɗi mi heeɓi kon no watten ɗi mbuuɗi si allah no waɗi barke sonnama winne naɓa nene ma mbuuɗi ɗi hey duwa no ɓuuri jawdi duwa hino ɓuuri jawdi mi neeɓi yewtugol duwa no ɓuuri jawdi yimɓe ɓe ngala nande duwa no ɓuuri jawdi mon frère andi ko on ɗum waɗi wo an gorko si a ɓuuri golejo ma ɓe ngo ara ɓuurimo aljanna moƴƴo sa heɓi debbo innowo mi muññike waɗa nene ma jango ɓiɓɓe makko ɓe waɗanaymo a wawata wallugol modi ma domugol duwa ka nene makko ɓiɗɗo ma on jomba ɓe ngo ngara inna watte mone wawata wonde allah yoɓitete moƴƴere ko waɗanda kon isiraɓe maɗa hiɗa andi hande komi jooɗi ɗo ni si modi an iwi joni ka golle o yehi ka nene makko o jonni nene makko 100 000 ma o naɓani nene makko tiggare ma o naɓani biro makko complet basin
nene ko doga e woni hanka suuduwa ma be na pay ko no danela nene marama si be no dila ben albarka mi da ko barka hondu enna mi hendike kidanande hara non mi anda hay fi ko modi an jonni be ko minna barka alla nene minna e modi an jarama yo alla be dambe jawdi ndi est-ce que tu comprends donc on doit donc on nafay modi an on nafay lang on nafay bobo be ambe bay si alla wadi barke bibbe ambe haray min kadi modde kala ko bi faala kono si mi empêchi e sirabe an hebude goddum hande fe modi an ko hakkude ni alla no ko billahi wallahi min se we hara ni se lawike si ko min kadi debbon alla okkori si anani debbo parike ko uttin ka dewgal makko mi etta mi wadana e sirabe am mi inna nene ko modi an woni ko nulli mi yomi jonno he quoi si a walla e modi ma walla e mo no moƴƴu nani wona ko mo yagal mondialisation e fini goy hande mo be men no finiri sengo wona ella kono pinangal jokkudengal mon frère ko mi faala si anana ni lan mi faalete ya immo wada ko mi innu ma kon doga kudun ara jippoda ka nene ma jiccoda ka leddi loppoda ka leddi pitoda hidanande ko billahi wallahi mon frère c'est pas pour te dire c'est pourquoi j'aime prendre l'exemple sur moi ou bien sur mon mari modiyan si woni ye hanno fen remugol gol faandike jasugol cuntuje den nene si inni mi falama awugol hari avant mon mari payer les hommes arabes ava je lui ai fait la proposition mais n'est pas fula mais ni ça non antiga aremi c'était pas mieux mais ni hari ayarema we moto do bimbi o watto pantalon wada nyobbito handuga o ya ka dunkire etta keriki o jessa sumpure ne 8 heures o moto law o ya wada inno goller golle yoni o daga wara o change o ya ka golle si o fondali e moƴƴere tawa si o heɓa ko boni si tawi no woni min mi yata sagata fotuɗo labaɗo etto o keri rema haray miɗo hiɗimo ɓeygu ma tu wawan maɗo ko ɓeygu ma pettu wawan ma nde moƴƴere saɗa hiɗi modi ma wona angal ko wona angal mo jokka ko ɓayiɗa faala dina l'islam ɗa faala aljanna moƴƴo awa ko teddugalle ma rewɓe wonɓe lan jentade si ɓeygu ma no jenti lan innumo min mi wiimo o wonay komo wan haju makko on feƴƴanani debbo ko muññi o ko muññi si a wallali modi ma e nene ma ɓe naɓiɗa haray no manki nani min kadi Hamidou bobo an on si tawi woni kala komi yangani nenam mama bari ɓernde laaɓunde mi hettay no gasa Allah okkorelam balɗe kellal ha Hamidou jomba ɓeygu makko wara ɗaɓɓanammi min kadi komi laɓɓani kon istiraɓe am hiɗa nande modi an no foti no laba an no dari kono keri king si fandi ke o yaay o remono yanene makko jara nande minani ko mako ko yetu walla ko wallahi mi weltori kay moƴƴa awa jono wala permettude e nder lewru harami heɓi position seeɗa fotten noon position on ɗum wonɗa ɗaɓɓude ara voilà ɗore ni ɓeygu an no yeyroren ɗon no hanki maintenant mugoy komi joguiti kon fo ɗo ɓay tawi on la fa no ɓurtude place noɗen compte wona wa 8 millions mi marno yono mbay golle darnama menen kamen woniri ga wona moto laatiɗo mi mari hande tawi mi ñamatta mbukoy koye wona mi ala e moto mi ala e mbuuɗi mi yetti koye ɗo fof mi yehi mi soodo e moto donc fof ke ara mi golla ɗe balle ɗo ɓay ɗore ni menen golle ala gaɗe fayde ñalla ga soodige ñaɓurata karantimi oyo dey ay ok si nule ɗo feƴƴi ma woni golle fuɗɗitike ɗe ara toujours iɗe yewtude téléphone mi derfata on si Allah jaɓi joni on to ɓeygu ma woni ɓeygu an yeehi dabola ɓeygu an yeehi hanki dabola joni accu min mi yamita ɓeygu ma mi yamin tuboya awa ɓeygu an on nono dabola to ko min woni si min ñonode ni e yawfotto en toon ara mi fenani on joni mi fodima ka weekend ɗo si Allah jaɓi planifié to mi yaha dabola mi yewtida mi ɓeygu ma mi yewtida makko taw ɗo en ɓorade mi yaha dabola ko on to e dabola nene ma woni ko ka village ka wiyata ɗon konkoroya hihe o combien de kilo dabola
ko 10 kilo gasi ella ala ngasa bay ko fi ko moƴƴi e goɗɗo mi daaru émission moɗon ka juulirde jalere dabola temede nabi ko ɗuma temede nabi ñameteji okkitirgol ton innuɗa ko 10 kilo dabola ne 10 kilo ou 12 kilo entre ɗon gaside ɓay ko fi ko moƴƴi mi fotima mi yahay mi nodday ɓeyguma mi yewta hande si min famotiri mi yahay dabola mi yaada e makko kanene ma gasi min tubana ɓe min toroɓe accu hakke mi yewta ɓe seeɗa joni so waɗo pré contact gon e ɓe ngam ko hande mi ɓeyguma mi yewta si Allah muyi nani andi noddu ɓeyguma yewto inna noddilan a yewtilan mi noddamo min yewta si tawi woni mi darimi tawi ɓeyguma ko deƴuɗo ko mo ala probléme mi akkita e golle an ɗen fof mi dogay mi yaha han dabola min yahay hanka yummama mi wallete ha ber ko wawɗen kon ndaren si ɓerna yummiraɓen tabitay anden faale maɓɓe huwen koɓe faala kon sin huwi koɓe faala kon sa heeɓi duwa heɓata kuddina chéri a jaɓi joni mi wonnemo yo patiente par ce que hande mo ɗa atkabla mbayso ala ton oui très bien ɗilan ni oyyo e jokki waɗgol émission miɗo acciti mi accitino ko ɓen kon musidɓe wonɓe sifude Mariam Touré nokku kala ka wonti ɗon assalamu aleykum mi yetti on wora teddungal mi weltanaki o mourade moƴƴuru hara musidɓe on wonɓe lan sifude feno sayɗo fuyiɗo weltana hiɗon jarna musidɓe allahu akbar je hakke foko no fofototanene gotoɓe am ɓe o muñal ko ñalerima tan mo muñi ke o hettali natuma oɗonti muñagol o hettata assalamu alaikum wa rahmatullah. musidɓe wonɓe sivude Mariam Touré no kala ka wonti ɗon assalamu aleykum mi salmini on wori teddugal musidɓe on fu mo rogi ɗon salmina hiɗon jarna mourade moƴƴuɗo ɓe ɗoyi ɗon assalamu aleykum d'accord woyi kombo kadi addanilan crédit 50 000 so jengne ko hombo musidɓe wonɓe sivude assistance humanitaire d'urgence on accana elan hakke ara yiɓe salmini on lan jarni on haray ko anni gollon feeno o sayɗo ni kadi assalamu aleykum aleykum salam awa ko on ɓe mala to Mariama Touré jam tum pay koy aɓe jam miɗo suttiɗo émission ma on komin woni yeyde tatikide hunduko ma na hunduko butti kono ñiwisere kore ñiwisere kore rey kamaɗo fitti konaki woyi gonga moɗon albarka mon ɗoñe jam eɗo janguiɗo Allah awa on jarama albarka yo Allah moƴƴi nani no sottiɗo ni émission ma o miɗo jentimaɗo woyi gonga mon albarka mon no welde seeɗa famille am noye jang mi noddita on joni yaafe nani allo nam tabi oui mini joni
mi no da yon be nga ona mi yoto ya gon kabla zanya ngo passerejo ara kabla stop dan sumana son contact ya mako ona mako yote aw sala je binan aw ko mi inno mako yan wallahi tanti la ba mor fu kala ko niu ko la mi ni sa kupiɗo jon téléphone o nodda biro ma si ɓe décroche mbale si ɓe décrochali allah no andi a abbo allah no andi a noddiɓe mon frère Allah no andi a waɗi ko duwaɗa wadde ko to ni ay ka nane ka no lando ko kambe non non duwode kono be yettani gasi goɗɗo duppata amanta yumma maɗa nani noddutuɓe kisan si ɓe ɗettali fadoɗa neɓa seeɗa ni ayino ɓe nguma ardiri ni a duwanno ka noddugo lay jaaja mago inna ɓe arde so ari kadi ka mon o duwa jipporde ɓe raɗimo ɓe raɗakimo ka ɗon o duwa jipporde mi wi nene ma si falaka ma an falaka ma ɓiɓɓe ma falaka ɓeygu ma kono hiɓe fi hiɗitadira e maɓɓe ɓe si ɓe yeeyi ko ɓe innita ɓe mbaɗo ɓe woosi ɓe yi paykoye koɓe ɗette paykoye ɓe anani ko min numako komi nene jo mi heeɓi ɓiɓɓe ɓeɗo ani komi tetono ɓiɗɗo hiɗa nande waɗu ko mi innumako ngam ma potako addana numéro ɓe ma mi noddama min yota si min famodiri mi fodima weekend arowo mi tippa e dabola min yaha inchallah mi yewtida e biro maɗa mi anda ko musata ɓe ndare no changere nani yettede 628 awa kono innete Adama ittu mi nodda mo jonnani mi nodda mo simi gayni ɗo si Allah jaɓi modi makko inchallah probléme ala hara e hoore ɗum ko muññagol waɗa doyi hara duppana halimoɓe ma ɓen andita ko ɓe woni ko jibinma nani hande nene ɓe mo be maɓɓe mo yiɗa wo ko no ɓuuri mettude fi kono a tini ɓay ɓiɗɗo tawi woni dafa ala heɓde duwa ko an ɓoftoto muñño rafi Allah woti annabi to dogo chéri nani kono woni si tawina ɗum ɗum koko yoɗolano fopputanti wallahi mila jetti few mila jetti wakkilo ko ya wakkilo andi dewgal ngal ko noon ma chéri nani mon chéri ken dewgal ngal ko noon ko ya wakkilo ɓeygu ma wallitoma ɗoftoɗa muññoɗa yo Allah sanjan en yo Allah ɓuttinan en dewle men ɗe yo Allah en heɓu duwa mawɓe men ɓe ko ɗum woni ko toriɗe mbiɗɗo si ala duware no yurmi mon frère yo Allah dandu en angal barki nani yo Allah ɓurtu moƴƴinande yo Allah ɓuttin ɓernde ma nane yo Allah ya heɓuno domira duwa ka mawɓe maɓe nani wota comparo kadi hay e goto kala mo nene ma jara woni ko jibini tanti wonnani walto mi miñi to hakkunde Allah tanti mi mulla tawata hara e ko tawata hara foppe tanti min so ngani goɗɗo ne wiya ab mi nodda nena jara tawata hara min somi bibiran ko haala kuddi e soñja ko ɗum ɗon ɓe yewtala nayi men yewto haalaji ɗaati ko tawata hara ko ɗum o wallintala mberde nde mi yutta e suka ɗum o wallahi tanti ha goññanni sinta wona yimɓe lano kono nawulle min nanu ɗum wulude mi fankaro mi ɓiɗo mi fankaro muñño ɗon mi wi ko ɓeygu ma wawata wallitade ma arano wona e sunture goy ɓeygu ma debbo aranon ko kanko muññoto si o muññike ɓiɓɓe makko ɓe heɓay barke o heɓay duwa kanko yo muñño so faɗi hande piiɗi janggo faɗata kono so heeɓi hande jawo janggo so faɗataɗi ɓay tu yumma ma ko ɗum woni faale yumma ma Allah ko seede ko billahi wallahi ɓeygu ma wallima heɓata kuddi maɓɓe few Allah jalbina e lawol ma ngo few Allah tami ɗaynatama sa heɓali moƴƴere heɓata kuddi muññoro fi Allah woti annabijo ɗoftoɗa dogude nani anani mi weltike buy yo Allah ɓurtu moƴƴinandema mi innuma mi yahay wike noon si Allah muyi mi accita e golle kala komi jokki mi yahay hanka moɗon dabola mi yiida yumma maɗa mi ƴetta biro mawa biro an si Allah jaɓi mi hollayɓe komi ɓiɗɗo maɓɓe koɓe yumma am mi yewtay ɓe si Allah jaɓi en jeejayɓe hamɓe faama nani awa yandi de mi torkema mi jeeji ma barka mi weltike hoolare ne yo Allah jikke ɗe lutto hakkundeji meɗen nani
awa dogo chéri mi nodde ɓe nguma ko min fam noddu taw ɓe nguma halna ɓe nguma mi nodde mo joni mi yewta si Allah jaɓi sey mo hiɗuma mo faala jiggol maɗa ko yo walle heɓugol duwaka nene ma si rewɓe temedere jombama ka galle ko kala ɗoftiɗo yurmini yumma modi mum ko kanko ñamata tono ɓiɓɓe makko ɓe jango nan merci beaucoup mi weltike boy awa barka Allah musidɓe wonɓe sivude Mariam Touré wonɗo ka meɗen mamu e fo meɗen yiɗe weltana ɗum ɗo fof de l'assistance ko ɗum ɗo wiyete de l'assistance il est presque 12h42 minutes miɗo ɓanduno conki sogol mi hakkitino ɗum miɗo jooɗi waɗugol émission c'est ce qu'on appelle de l'assistance. Et je vous dis, mesdames, messieurs, assalamu alaikum. Mais indiquez donc à Johnny un montant de 316 000. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Batimi inna li écoutata au gorkone. Mais écoutez, les partenaires m'ont assisté encore. Déjà, je veux vous montrer la personne qui a envoyé l'argent. $316. Ko hombe ni ko mbudi iruɗi États-Unis d'Amérique. Frère Amadou Sere Amérique timbi Madina. Ko be timbi Madina ni. Wondu allo assalamu alaikum. Na ala to no jam yendi ke mbudi nani. On jaram pay koy koy. Alhamdulillah fay bele ka medem ton. Jantung ame yi kwatu don ko ngal barka mon nan yo Allah yob on ko moƴƴi e Amérique barka buy be Amérique be no salmina ka medem ton yo Allah yob on ko moƴƴi acciden ha boya juuta wurna fabbe wada barke mabbe nani aw Amérique on gasi mi waɗo ya émission vers 15h 16h fi maɓɓe si Allah jaɓi mi kupa e ɗo joni mi mo mi kippa golle an nden 15h mi waɗay joni mi waɗata émission vers 18h hara kadi Europe ɗo ɗanaki mi waɗa joni 18h émission 16h 17h mi waɗa 16h 17h modi mi weltike ara mo be ara fo no jenti ko no ler do ara ndum ani sedda on jarama mi torki Allah yobe be mojjere makko den hacci boyno yo Allah junnu balde maade Allah amin Allah hokkore ko wadda Allah wadu barke faybe maade Allah teddina aduna ilaha amin ya rabbi aray albarka so amadou mi yetta be tibbi mandina be fo nani assalamu alaikum awa on jarama ara wa alaikum salam barkal allo wi on jaran nala ton alaikum salam yonon le ko ombe konon faale mo awa Allah ko amin nan numéro hombo ila nye émission woni mi yaali we yalla nye li la yeddude wobbe yare ko don faale mo photo hon gon faalo ngal musidɓe wonɓe siivude Mariam Touré ala ko no woni nane hali de mari un montant de 1 380 000 joni en heɓi ɗo un montant de 316 000 de nos francs guinéens yalla wow. Tu as vu les gens qui me suivent? On vient de m'envoyer encore de crédit là, 60 000. Au total, ils ont chargé mon téléphone 150 000. Fit ta connexion l'anno. Chacun fait quelque chose pour quelqu'un. Regardez mes amours. Je veux d'abord comptabiliser l'argent que nous avons obtenu là. 17h, 18h, et voilà l'émission à la fin fini. Kadi. Donc combien de musiques
déjà 316 000 plus 380 000, ça nous donne les 669 000. 696 000, pardon, plus 1 million. Il y a bien un montant de 1 million 696 000. Alhamdulillah. Un montant de 1 million 696 000. Assalamu alaikum. Oui. Combien de notes de mes honto? Na? C'est qui? J'ai pas compris. Non, moi je vous ai pas bipé. Vous vous êtes trompé de numéro. Désolé. Donc, si vous avez assistance humanitaire d'urgence, ça qu'on a wonde meden salminio meden jarnio mouradu moddiru. Meden indi on assalamu alaikum meden yettidi on wore teddungal musibe wonbe si vous de Mariam Touré. Assalamu alaikum. Oui. Hino hombe. On jara. Don andi biro non ko mudi jokki joni fadela mi yeggitali kono nano noddila joni ni ko dibre ka won don ko dibre ka ni ko dibre ka ni koni kare sir tay mo pe ga asidu ni don ko ni andi ngara kali ya ti ta te ona ni tera ya ana ya ti andi anda mari nei ta ade ta ana ya ti ni an sore ko tai ni anda ana ta ade ni ta ana anda te ade ni ta ko ko na ni tera nene. Ye? Subhanallah. Biro misalaki yo alla newnanye yo neni ya nabugol yimbe be hande kakabalo ko nyawndete don sa ala moins 7 million jungo ma laabu di do wali di do awa tana bu de benene be nyawndo hino non kadi on sella joni nawno ono kadi on yata few ni yata few ni yata ni ayo de ni o de rati on kono ayo ko de kadi do no kaso ana kadi ta wona ni don to de ti o de rati o wawo ini dah kabar kita waktu kabar tu, kabar ini tu. Okey, kan yang tu. Ya Allah, finir celal biro. Anya kerja lagi di cara kita kan. Allah amin. Ini ya. Dan dia nak macam macam ini tu mandi konda ada ya. Lain orang beruria macam ni orang. Allah amin. Ini yang joni ko bunya gol munyi te dong hanya ndefer hebi osim hebi fer nak gol mo kalaptan. Miya mina bana bit do mo kalaptan nani. Allah. Ya, biru. Andi laamu ngu ngala wallitade men sakko min nami nodda e laamu ngu be wallito men aba kala tan hara hande mi do mardo mbuddi ko mi jodi do nene ya mi nodda e représentant ngamen ngo minna ya gorko feetu do jubre ka nabe mo kala tan be nyawdana biddo mo ko no nene ko mi wapani o si mi jogitake mbuddi
ari fuɗɗi ke gollude wallahi ɓerini kolononi artiɗo konno ñamirto na konno heɓoton ko ñamon kotini tere kanani kotini tere ke ɗo ni ay ɗinɗiɗon reetiɗo ɗinɗini ñaali kanin ƴekkira koje ɗo kamo kippi ha tagana ko naɗo ñaamu ko woni ñaali ɗo sike ƴetto yeeyo ɗo ɗireede ñetti ara gara nanni ɗo ɗinɗiɗiɗo agara ɗo yeeyo ɗireede ara yoɗanani waɗo gollowe fiire kala yoɗanani kani ñawli ko wallahi ɗoni ko ni zako niya haraji ko niya ɗo ni zako niya ɗon ɗinone kesten koni ɗakkani ar ɗini fiwanko wallahi wallahi ko ɗum nani kadi yuljunaani on fitande sanko kala ɗumide kaane sikiri en teñino miɗo waɗa émission ɗo kala ɗumin kadi woni kaane honto e wala honto e labbe kalade ka saare ɗo dowra eyo foye mum yo Allah ɓurto moƴƴingol biro joni sewni feere heɓo yike ɓayon holli kon to won ɗon haray mi naɓɓe aray sallah min hewti nani awa yaɗaɗo gaki halleɗa yandi waɗaɗo gaki ana ɗuɗe yitere kañum amin Allah ko amin yo Allah wallu walla ɓe ɓe nene kotoɓe am ɓe fo meɗen ko muññagol nan nene yo Allah hayfinit kellal muññe si Allah no moy ɓiɗɗo mon yo ndikko o ndikka haali komi waɗi ko tawi haali komi waɗi kiɗ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 
e papiro mi salaki min kadi awa nene ya Allahu akbar Musidɓe wonɓe siivude Mariam Touré nokku kala ka wonti ɗon assalamu aleykum mi salmini on wore teddugam mi yetti on no juɗo yettita no musidɓe no muɗum musidɓe haram fof moɗon yiɗo salminaɓe ɗon yon assalamu aleykum miɗo weltani yo mouradu moƴƴuɗo miɗo jarni yo musidɓe haray dow e fof meɗen hayƴe goto yeggitaki e émission ji ɗi woni ɗen e wadde ɗin kala participe ɗo yo Allah yoɓmo ko yoɓiramo no moƴƴiri musidɓe assalamu aleykum annisnela inde mo hiɗo noddamen on to Kindia kon waɗi minanali minanali min de pe sumayolam noddude o min mi anda tun so nganditi hayde balle ɗo e yewtuno on woni faale mo koyo wallitolam fiji o ngannawno kunno ɗo yande duwanaɓe Biro noddito yelan hara on seytinali nani awo on nani awo yo Allah ɓeydu afiya amin bien jara je vais garder son numéro Yeah. Subhanallah. Si ɓe ɗo nyalli min mo tunno mi toppitoy golleji hara musidɓe kala fala ɗo participe gol wallito en fiɓe babira e meɗen montigi no jonna droit o musidɓe avec 629 88 43 94 donc mi accita yon je veux aussi travailler un peu à la maison et juste après je veux réanimer je veux faire une autre émission inchallah de mi waɗa émission musidɓe hara ko teddugal e moɗon o fof moɗon iɗen jarna en tout cas heɓi taw un montant de 1 696 000 de nos francs guinéens hara ko ɗin taw mbuɗi woni ko heɓuɗen dans les 10 millions que nous voulons collecter fi haray opération mawɓe meɗen ɓen hospitalisé ɓen ka meɗen mi ñasdi hiɗon weltana hiɗon jarna ko fota wona seeɗa hiɗon weltana mouradu moƴƴuru haɗa nokku kala ko wonti ɗo miɗon ƴeewa assalamu aleykum wa aleykum salam